Thegio Kimani na riboti ya Kimani niwe gutwithiraniria ikereka ria mbere ria mohoro maitu riu nigetha tukorwo tukiingira thiini wa ndereti na ndereti ndirakimenya ni gukorwo igiguthomithia muno makiria mwana wa kairetu oro ndumwe na atumia ni ndereti yegie cancer ya njira ya uciari niyo itagwo cervical cancer na niyo tugukorwo tukiaririria umuthi ukiririkane muiretu ari na miaka 15 ni abatie gukorwo akiambia guthurimwo na ninge kuringana na ndari ciugite ati makiria ma atumia ngiri 3 makoretwo magite mioyo yao kurumirira cancer no ya njira ya uciari ndigo gikorwo ndewika ni gukorwo na Maureen Ruguru na ninge Catherine Charo no ndagitari ndagikinyite ni gukorwo gikinya ndagika o yothe kwambiriria riu no tukwambiriria na Maureen Ruguru uyu ni nurse kana murori wa arwaru a murimu uyu wa cancer. Karibu sana na mweri uyu no wa cancer tukiambiriria hau hihi ni maundu mariku tutashoketie ginyagia riu abo tugeithia mwiroreri witu Rosine Roro ndamugeithia hamari tumjitagwo Maureen Ruguru ni ndi oncology nurse kana nurse yororaga arwaru wa cancer ndutagira kure KU referral no ni murugamiriri munene wa Vipea home based care kuria tuthiaga na kuona arwaru na micii na umuthi twi haha kwaririria horo wa cancer ya njira ya uciari na gwenda kuga ati cancer ro ni tunyamaritie muno no hihi ithu ta madagitari no twirutaniritie gukorwo ntukona na njira nyingi cia kurora kana ga kairetu kindu ta screening methods iria twikirite na bado on ta wokona ta TV ni kwaririria horo cio wa cervical cancer na thegio muno Ruguru hihi kuri mundu uratwirorera rita ria mbere kana hihi mundu utari wamenya ndeto eno cancer no ya njira ya uciari ni iriku na hihi ifatie kwambia kurorwo kuma thegio muno cancer no ya njira ya uciari yajagia hara njira-ini ya uciari haria twitaga ini cervix na mostly kiria gitumaga yuke ni human papilloma virus iria twitaga HPV na igikorete kurigitwo kana kwa kahinda ikoretwo hau na ndirarigitwo wega niguo yukaga igatuika cervix cancer kana cancer no ya njira ya uciari na ni ukurora airetu aingi muno muiretu wothe muiretu akinya miaka 9 ni wega nginya miaka 15 ni wega akorwo akiheo vaccination yo tureta human papilloma virus vaccine iria gitagira muiretu kana ga kairetu nigetha riria kanjia kuonana kimwiri kana riria kakinya mahinda ma kuonana kimwiri gakorwo riu ni kagitire na no to kugitira tu uhoro wa cancer ya njira ya uciari ni gukora bado no aragitirwo na infections igitacia iri kosagwa ni human papilloma virus na tondu ni virus Ruguru kaingi ni cancer ya kugwatanio kana ni cancer ni kimuiretu araheo njanjo kwambiriria miaka 15 na hihi ni gwatanagio tondu kuri ingi marakiuga ni gwatanagio ni wega njugi ati cancer ndingigwatanio ati ringi kana uhutie mundu ina murimu wa cancer ringi ya cervix kana cancer o yothe agwatie mundu ungi no umani ati ungiona na kimwiri na mundu ukoretwo na murimu to cio ringi human na virus yo agiuka me deposit thini wa mutumia ni tondu maita maingi ni tukaga tugakua riria mwiri waku gakorwo tari na hinya virus yo ni gakorwo na chance ya gucenjia na tuga cell ya cancer ni gucenjia size na gacenjia shape riu hau niho ukoraga mwiri ni wanjia kuhinyiririka tondu already virus ile ikajiru gutuika active no gakorwo wi hatikaini nene ya kurora murimu uyu wa cervical cancer tondu Ruguru kuri andu maroria hihi kana HPV virus ino kekuagwo ni arume na nikio mataramrwara maita maingi ni to uhoro wa athuri nio moka guterehera maundu mau maingi ru mutumia wira wake ni gukua na ni to njira ya rume ya guthikioro kinini maita maingi koragwo long koguo most of the infections ni tukoraga ithio ta atumia ni ithio turamukira riria mwiri ugakorwo wi hatikaini kana ucucukite ni gugakora ru virus icio ni cianjie kuona chance ya gwika atia ya gutherema kana gukuinainia mwiri-ini muroreri no wega hunyandikire kuhitukira njira citu ciothe ungikorwo wina kiurio giothe no wega ukinyandikire ndona ndagitari ni ngira nitugukorwo tukinyitanira nake ihinda ritari kunene Catherine Charo ni gukorwo ha nigetha atucokerie imwe cia ciuria ici mweri uyu kana nitugukorwo tukiaraniria nake mweri uyu
ukigie kana nguria kiuria giki mweri uyu wa Januari niguo tugikoragwo tugithomithania uhoro wigie cancer ni rongerereka ka ni kunyihera nyiha na hihi andu ni maramenya cancer eno ya njira ya uciari umane ati cancer ni rongerereka na muno wakora ringi twathio na guthomithania na ku makanitha-ini kana na ku micii-ini ugakora bado andu mariona guoya wa guka thibitari ringi he andu marauga wanitwo ni cancer ni ugukua na nikio tukire handu haha nigetha twaranirie na muthikire mwiroreri witu nigetha ahote kumenya ati uginyitwo ni murimu uyu wa cancer hena chances kana hena mahinda ma guikarakana na ciana ciaku kana gwika maundu maku. Yes. Haya tugikorwo tugithie na mbere na ciuria ndona already ni ciambitie kuingira guko thiini wa namba ito ya 22488 ningi kuria kwa X rodumwe na kuria kwa Facebook no wega ukorwo kinyandikira haria hothe ura twirorera murimu uyu wa cancer no ya njira ya uciari tugukorwo tukiaririria nginyagia uhoro wege maine na uria iragithie na mbere ikigiaga atumia muno makiria no kiririkane thirikari ya bururi wa Kenya thiini wa kioneki gya 2030 maugite ati marenda murimu uyu uthire guku bururi-ini kaimana na ndugagikorwo ugithie na mbere na guthenia muingi wa bururi wa Kenya. Mwana wa muiritu akiri na miaka 15 ni abatie kwambiriria guthurimwo na ningi gukiheo njanjo iyo no wakigua ati cancer eno ni kuagwo ni arume no riria muona na kimwiri we ugagikimitiga kuri mutumia na mutumia ikambia kumurehera mathina magitiganite. Ndrona dagitari ni ngira Catherine Chalo, karibu sana, kuchelewa siku kosa. Yes. Karibu sana. Asante. Tuko na Madam Maureen hapa. Tunaendelea kudiscuss historia cancer, cervical cancer. Ni mwezi wa Januari na sijui kama taifa tumeafikia nini kupigana na hii cancer. Tusalimia kwanza. Asante sana. Kwa majina naitwa Catherine Chalo, mimi ni mtaalamu wa maneno ya saratani na ninafanya kazi pale Nairobi Outpatient Gulf Hospital, Githurai 45. Hapo ndipo nafanya shughuli zangu za kila siku na kwa vile hii Januari tunashughulikia maneno ya saratani, tumekuwa tukihimiza wanawake hizo upande wakuje wafanye ile tunaita screening ama pap smear na pia wasichana wale wadogo wa miaka 9 mpaka 15 waweze kuja wapate ile chanjo ya HPV. Hiyo ndio tunahimiza watu zaidi kabisa kufanya. Yes. Na kama taifa sijui kama kwamba hii ugonjwa inaendelea kuzidi ama kuongezeka ama tuko na ile chances ya kureduce haya magonjwa masomo kwa wananchi? Okay, kama taifa ugonjwa huu naweza sema unaendelea kuongezeka, lakini taifa pia inaendelea kujaribu kabisa kuhimiza watu. Na ndio maana mwezi kama huu ambao ni wa cervical cancer tunahimiza wamama wafanye pap smear kwa wingi ndio tuweze kuzipata zile saratani zikiwa hazijaenda sana tuweze kuwatibu na tuweze kuwapatia chanjo ndio by the time tunafika 2030 ikuwe tumeteremsha ile idadi ya wanawake ambao wanapata ile cervical cancer. Lakini kwa sasa hivi idadi inaonekana ikiwa inaendelea kuongezeka zaidi. Yes. Na labda kuna Mkenya anaweza uliza causes of cervical cancer. Causes inatoka wapi? Kama daktari. Sio chenyewe umkalia. Causes ya cervical cancer. So causes of cervical cancer 99% ya cervical cancer inasababishwa na hiki kirusi tunachokiita HPV ama human papilloma virus. 99% ndio inasababisha, lakini kuna zile visababu zingine ambazo tunaitanga risk factors ambazo huwa zinachochea mwanamke kuweza kupata saratani. Kuna ile tunaita genetic factors ama familial factors ambayo unapata kama kuna wanawake wa familia wameweza kuwa na ile saratani na wewe pia kuna uwezekano unaweza ukapata ile saratani. Ile pia kunenepa kupita kiasi ama ile tunaita obesity inaweza ikachangia mtu kuwa na saratani pia. Physical inactivity ile unakaa tu bila kufanya mazoezi inaweza ikachangia pia kupata, na mavyakula zile chakula tunazoweka kwa mwili wetu zinaweza kuchangia pia. Processed foods, sausages, junk food, vitu kama vile kama hatukuli chakula vizuri inaweza ikachangia. Pia utumiaji wa pombe, utumiaji wa sigara, hizi vitu vyote vinaweza vikachangia, lakini ile inaongoza kabisa ni human papilloma virus. Hiyo ndio inaongoza kusababisha cervical cancer. Before ni rudi kwa Ruguru, labda ukiangalia vizuri sana utajuaje kwamba uko na saratani ya mlango wa kizazi kama msichana ama ukiwa mama, utajua kivipi? Zile
zile symptoms. Ile changamoto inakuanga kubwa kwa hii maneno ya saratani ni kwamba wakati inayoanza tu huwa zile symptoms they mimic other conditions. So utapata mama anashinda kupata zile infections, anasikia uchungu akikojoa, anapata bleeding. Hizo ndio zile symptom huwa zinachangia. Na hii wamama wengi huanza kuona ni kana kwamba ni infection tu za kawaida. Na hiyo ndio inafanya wamama wengi wanachelewa kutibiwa. Na ndio maana tunawahimiza kufanya screening. Lakini zile symptoms ama zile dalili mtu akiona anafaa kuwe na wasiwasi sana. Kutokwa na damu kwa njia ya uzazi na si wakati wa ethi. Ethi imeisha ama ethi inaenda siku mingi kupita kiasi. Kama inafaa kuenda siku 3 unapata imeenda siku 5 ama siku 10. Unasikia uchungu wakati unapofanya mapenzi ama wakati mwingine pia damu inatoka unapofanya mapenzi. Na ile kupata frequent infections, mara kwa mara unasikia kujikuna, unaona uchafu unatoka kwa njia ya kizazi na uchungu kwa tumbo na mgongo. Yes, ukipata dalili kama zile ni vizuri uje hospitali tuweze kuchunguza zaidi. Na hii saratani labda iko na matibabu na mtu anaweza kapona hii saratani? Saratani iko na matibabu, saratani inatibiwa, saratani inapona. Lakini wakati tumeipata ikiwa katika hatua za kwanza. Saratani inakuanga na hatua. Kuna hatua ya kwanza, kuna hatua ya pili, kuna hatua ya 3. Unaweza explain hizo? So venye nitaeleza, wakati mtu ako na saratani kuna ile tunaita hatua. Hatua ya kwanza, ya pili, na ya 3 na ya 4. Wakati tunapoangalia zile uko kwa hatua gani, number 1 tunaangalianga ile uvimbe inatoshanaje. Haya, number 2 zile lymph node zimefura ama hazijafura. Alafu ile saratani imehama kutoka sehemu yake hapo ama ikaenda mahali pengine. So ikiwa hatua ya kwanza inamaanisha ule uvimbe si mkubwa sana. Tunapoenda hatua ya pili inamaanisha uvimbe umenenepa kupita kiasi na umeanza kuaffect zile lymph nodes. Tunapoenda hatua ya 3 sasa, ule uvimbe umekuwa mkubwa kabisa, umeenda mpaka to the pelvic organs, unaweza pata imefika mpaka to the ovary, alafu imeaffect lymph node mingi, imekula lymph node mingi. Tunapofika hatua ya 4, ile ndio hatua ya mwisho. Na hii ni kumaanisha lile saratani sasa limetoka kwa njia ya uzazi na imehama ikaenea sehemu zingine. Unapokuwa na saratani inaweza zile seli zinaweza zikahama, zikaenda kwa maini yako, zikaenda kwa mifupa yako ama zikaenda kwa kifua. Na ile ndio hatua ya mwisho. Naam. Haya, thank you. Na ruguru negwiciria ne twakinyitana na ndagitari wega. Wira waku haria ukagira muno makiria riu process ya mundu ni amenya ena cancer eno ya njira ya uciari afatie gukorwo akirorwo atia nginya ndagika ya kuhona na ringi yoyaga ihinda rigana ati? Okay, thank you muno. Wa mbere nie ndita nurse kana ndita mundu uri roraga rwaru a cancer. Wa mbere ndagitari oka akwira wina cancer, nie ni njoyaga jukumu iyo na ngaikara nawe ngagutariria maundu maria ndagitari agutariria. No me ringi mundu angigira kwi ndagitari ni akoragwo akuite maundu maingi, na ha niho twendaga mundu murwaru agoka na caregiver na tukamutariria thabari ya ndwari na thabari ya treatment. Koguo ha ni njika kindu gitagwo navigation, ngenda kumenya murwaru uria makiria, ngenda kumenya kana hena ringi any gap, ngamulink okoro ringi ni ndona murwaru ena uhoro wa mathina ma mbeca, mathina ma kimeciria, ngamulink up na the right person. Taru ringi no nyone murwaru ena maundu ma higo, no ngumuhimiza bado ndugatige guthie kliniki yaku ya murimu uri onge urathiaga, ugathie na mbere na guthie naguo ona ukimenyaga ni kino wagia cancer. Riu kumanagia hau ngagutariria na ringi gacokia ciuri ici ciothe, tondu ringi mundu ingira kwi ndagitari ni ariganagirwo. Koguo nie ndita ruguru ni njoyaga mweke ucio ngagutariria na nginya ngagutariria ndawa iria kana thabari ria ndagitari atua ya guguthondeka nayo. Oko ringi ni uhoro wa chemotherapy, ringi kuheo ndawa iria guthie kunina cells iria cia cancer, nie ngagutariria kahora. Na alafu oko ni uhoro wa surgery, ringi ngagutariria uhoro wa surgery, ngagutariria side effect ringi after wekwa surgery maundu maria ukuhota gukorwo kirigirira. Oko ni ta kindu ta radiotherapy ngagutariria kuria mwita gucina, ngagutariria thabari iyo. Riu kumanagia na hau ni njoyaga kinya namba ya murwaru na ngamufuata kuria mucii, na nikio nie njoyete jukumu iyo ndita VP home based care services, ngakinyira murwaru uria nginya kuria mucii gwake, ngaikara thi bado na family yake
ngamutari thabari ya cancer tondu nie ni njui kindu kimwe that ugikorwo wi wika wi murwaru ugithi thabari no wi wika ni thabari kurituhagira muno no tongikara thi cancer itugaga is a holistic twenda holistic care hari hena ndagitari wa dawa nie nurse ngakorwo twena bado family yake tondu ono ngitariria murwaru na akorwo ringi ndai no hoti wa kuriha treatment iria wona thabari no ikurituha koguo ni toikara thi haria ta family ni tuhota gucokia ciuria nyingi muno na tukahota gutariria thabari iria twitaga navigation na ru kaundu kau kangi ni ngienda kuga atiriri o murwaru akorwo na thabari yake iria tugaga every patient is unique koguo ni ndingiuga atiriri thabari ya treatment igutake mwaka umwe kana miaka iri to ni njui o hau gatagati-ini he mundu ukugerera ringi thakame ikorwo ithie thi ringi akorwo ni arwarire makiria koguo ni njugaga atiriri o murwaru ni ndiraga nake case by case na nikio twendete kuga atiriri ndugetigire kana wigue maundu mau mana kunja wigue ni iba yakwa anjiririe na surgery koguo ni twendaga kudiri na murwaru case by case na ingi maguga ati ni murimu wa thoni na ingi ni ona ni makiraga nginya gukorwo makiumukana kuga murimu ni murimu wa thoni kana ni ingiuga atiriri ungihota kunitirirwa ni family umane ati ni mani gukoretwo na changamoto icio kana mathina ringi mutumia haria thakame gukorwo ikivunja muno ni akoragwo akigua thoni no ni njugaga atiriri ungikorwo kwina family irakunyitirira na family tutiramanisha ati muthuri waku kana ati nuclear tuga cancer reke twike a family business ginya ona andu aria makuraihiri aunties yaku reke o mundu wothe uteithio ria angihota guguteithia nigetha wewe ta murwaru ukaigua ni urendwo na ni uguthie thabari ino na ni ngienda kuga mundu wothe uragerera murimu uyu wa cervical cancer kana cancer ya njira ya uciari ndakenetigire to ni tuonete aingi manjiriirie na makarikia thabari ino hihi ona ngeigua ringi ni unitirwo ni mawazo muno ni tuikaraga thi nawe na tukahota kwaraniria Daktari, niko na maswali kutoka kwa watazamaji wetu. Rose from Kirinyaga: mimi nilidugwa sindano ya HPV vaccine 5 years ago, lakini swali, mtu anafaa kudugwa mara ngapi? Number 2, kuna what if haujadungwa hiyo sindano na uko 18 years, unaweza dungwa bado? So, kama mtu ni mkubwa ako 18 years and above na nataka kudungwa hii sindano ya HPV, what you do, lazima hakuje tumfanyie pap smear na tumpime. Kuna hicho kipimo cha kuangalia kama kuna uwezekano unaweza kuwa na hizi virusi za HPV. Tukisha kupima kama zile virusi hauna, unaweza ukadungwa sindano. Kama uko na virusi tunakupatia muda kwa sababu hii HPV is self limiting. Kama immunity yako iko sawa ama kinga yako ya mwili iko sawa, inaweza ikaiondoa polepole kwa mwili wako. Kwa hivyo tunakupatia muda, tunarudia kile kipimo tena baada ya kama wiki 6 ama wiki 8 hivi, miezi 2, tunarudia tena. Kama imekuwa clear, tunaweza tukakudunga. Na kama mtu amedungwa sindano ya HPV haimaanishi ya kwamba asifanye screening, hapana. Okay. Unadungwa sindano na kila baada ya miaka 3 ni lazima ufanye screening, ufanye ile pap smear, lakini kwa wale wako HIV positive wao ni lazima waweze kufanya screening kila mwaka. Yes. Haya, tutaendelea na maswali, naona ni mingi kweli kweli. Haya, bia na mbere na kunyandikira ciuria ciaku haria hothe ukireci gemaine na murimu uyu wa cervical cancer. Ugima wa mwiri ndungiwoya na njira huthu, no nginya ukorwo ukimurika na njira iria yagiriire na nigetha ugiikare wi mundu mugima mahinda mari mothe. Ndrero twambe tuthie kuria mwena ni Kirinyaga. Aya, tuthie imwe kwa imwe nginya kuria kaunti-ini ya Nyeri. Theuri Mbogo, tumenyithie aikari a Nyeri nao maundu mahana atia kana marahurana na murimu uyu. Thegi muno uranyamukira wega kuma kaunti ya Nyeri, na muthenya umuthi tukimurika ohoro wigie cancer ya njira ya uciari kana cervical cancer. Tuko tukianiria na ndagitari uri ukoragwo kirugamirire maundu megie cancer thiini wa kaunti ya Nyeri, agiture hihi murimu uyu wa cancer thiini wa kaunti ya Nyeri ukihana atia na makiria cancer ino ya cervical cancer. Thegi muno no nyende ukithie muthikiria guku ni kwa Inoro tafarira ya uge waku. Cervical cancer ihana atia thiini wa kaunti ya Nyeri? Thegio muno muthikiriria, njuge ati cervical cancer twina cases nyingi guku Nyeri, niyo ina namba 6 hari cancers iria ingi turi nacio, na uyu uri mweri wa January niguo twaragio horo wa awareness ya cervical cancer.
na nikio twi haha nigetha twire muthikiriria ati mweri uyu ni turaringiriria atimia othe kuma miaka 25 and above sexually active mundu anonana kimwiri na mudrume hatikaine ya kugia kindu gitagwo HPV. HPV ni virus iria ingiaga guthondekwo tene ingiikara hau miaka 10 nginya miaka 20 ikarehe thina ucio wa cervical cancer. Nikio turera andu ati mweri uyu ni turorio mutumia wothe akinye gituo kiria ki hakuhi nake nigetha atuike wa guthimo HPV. Njugi ati cancer ya cervix ni cancer imwe iria tuwi gitumi na muno ni gitumi kiu kia gukorwo ihinda inene mundu ena infection iyo ya virus iyo itagwo HPV. Koguo ni cancer imwe tungihota kurigiriria nikio turera andu mathie kindu gitagwo early screening nigetha virus iyo tungimioneo ya HPV ni kuri uria tukumithondeka tondu yaikara hau ithegeaga ikagirehe kindu gitagwo precancerous lesions hau cervix-ini na icio nicio turenda tungiciona tene tucithondeke itanatuika cancer. Na hihi rire mundu ari na HPV eterera kinya gutuika cancer ni akoragwo akimenya kana guthiaga atia? Njugi ati HPV infection ndungikorwo kimenya tondu hindi yo ikaraga hau ni toiga ati no ikare miaka 10 ona nginya miaka 20 utari wamenya ati no ageire HPV infection. Koguo no guthegeaga o kahora riu kira kingituteithia ni gwika kindu gitagwo screening, early screening nigetha yoneka to deal nayo. Ni tuikaga kindu gitagwo preconception counseling. Icio ni indo imwe iria tofati guthima mutumia atano hada no ni tu no akorwo na HPV na atuike ni agianda directly ndigi affect mwana. Thegio no akiguira kuma kuri mutaramu kana ndagitari uri okuhiriria maundu megie mirimo ino ya cancer na kuma go county ya Nyeri gicokia Mwaro studio ni egeto theuri wa Mbogo. Thegio theuri kuma kuria Nyeri nondu wa gugiturehera ripoti iyo na no tuguthie na mbere tukinyitanagira na andiki angi ha mohoro kuma kona citiganete na tuguthie na mbere tabarira no tukiuragia ciuria tugicokagirio ni ndagitari horondumwe na muramati wa arwaru murimu uyu wa cervical cancer. Hai Noron, mimi ni Wajiro. Nikionana na bwana yangu akimaliza tendo la doa, mimi najikuna sana kwa mlango ya kizazi, hata napata nimepata vidoda thudo. Cancer ni cancer ama ni infection, daktari? Kwa hivyo siwezi nikamjibu outright niseme niko sure ni infection ama ni cancer. So ile kitu iko akuje kwa hospitali. Yes, hospitali iliyo karibu ama nitembelee Nairobi outpatient, nitamuona pale, tukuje tufanye vipimo. Kuna hizo vipimo za kuangalia kujua kama ni infection na tufanye pap smear pia. Tunaweza tukajua kama ni saratani kwa kupima. Uwezi ukajua kitu ni saratani kama haujapima nyama. Utoe nyama pale, pelekwe katika maabara iwezwe kupima. Hapo ndio tutajua kama ni saratani ama si saratani. Niulizie hili swali please. Is it possible for a 50-year-old woman to bleed frequently ama bado hajafika meno? Sijui kama umeelewa hiyo swali. Okay, nikijaribu kudecode maybe niweze kuelewa kitu yenye anauliza. Maybe anauliza kama ni kawaida mwanamke ambaye ameshafika menopause bado hakuwa anapata bleeding. That is possible, lakini si kawaida. Kama umeshafika menopause tayari na unapata bleeding, kuna uwezekano inaweza kuwa ni saratani, kuna uwezekano pia inaweza kuwa ni mauvimbe ndani ya njia ya uzazi ambazo tunazitanga fibroids. So mtu akikuwa na shida kama hiyo akuje hospitali. Hao ndio wale watu tunataka kufanyia screening. Ndio tuweze kujua kama inaweza kuwa ni saratani ama si saratani na tuweze kutembea na wao kwa hii safari ya kuwasaidia. Na ruguru kwe mundu roria inginyitwo ni cancer no uria mundu afatie gukorwo kirorwo na irio iria mundu areaga hindi iria anyitikana na cancer ya cervical cancer afatie kwirora atia kuma kiambiriria na ringiriria ekuhona murimu uyu inywe afatie kurorwo atia eta murwaru? Thengio muno. Wa mbere ni njugaga murwaru wothe wina murimu wa cancer to cervical cancer ndafati gukorwo agithutukanio. Ku ni kumaanisha atiriri wainuka na murwaru uyu tiga kumuona kana kumuiga kiheri-ini, no ni tugaga tondu already mundu uyu immunity yake kana kinga yake ya mwiri iri thi, after ajia dawa kana ajia treatment ya cancer
especially chemotherapy kana radiotherapy tugaga atiriri murwaru uyo ndagoke ningi gucererwo ni ageni aingi muno tondu o ageni acio maroka gugucerera no makoro bado mari na infection no na mwiri already immunity rithi koguo ni ukorwo kimuiga hatikaini ya kugia mirimu ingi undu ucio ungi wa keri ringi mundu after heo ndawa ici ni wega agakoragwo iriri araria ni irarorwo wega na nitukoragwo na ndagitari wa mirire uri ondiraga no horo cio wa mirire nigetha akahota kumutaria tondu tugire murimu wa cancer ni case by case ringi no twariri hatuge iriri afati kuria ringi ena murimu wa sukari tutikwenda kwaririria horo ucio tukuga mundu akarora ndagitari wa irio nigetha akahota kumutariria wega na kungikorwo na problem o yothe no ahote gwika atia gucoka thibitari undu ucio ungi ni guthomithia nginya na caregiver uria afati kurora murwaru uyu mucii number 1 ni kumenya atiriri murwaru uyu indi ciothe taru ringi ni ero clinic ni ya next week tia kumukiria rucini kumwira uhoro wa clinic ni wega kuhaririria murwaru uyu psychologically ukamutariria undu ucio ungi wa keri okorwo ni ta irio icio mwataririo ni ndagitari ni wega gukorwo na murwaru kana kumujumuisha thini wa mirire yake ukamuria ihi umuthi giki nikio kiho ukwenda kuria ki nigetha ona murwaru uri ari ndakoneta muramukua na urukana muramuiga kieheri-ini undu ucio ungi undu ucio ungi gwenda kuga mundu ringi after agia ndawa iria cia chemotherapy ni wega ikorwo murahuthira kioro kira gia flash kira gia guku taoni ningiona gicagi ni mekirite ni wega flash maita maingi tondu ndawa ici ni tuwi maita maingi ciumagirira thuru guthuguma koguo uguo tuka encourage murwaru akanywa bado fluids nyingi tiramaanisha mai ona fluids ingi nigetha ndawa iri kahota gwika atia igakorwo ikiuma na ringi riu kioro kiria arahuthira iga flash maita meri aya undu ucio ungi murwaru toyo ni twendaga tugaguthomithia nginya na dalili iria ungiona ati wi kuria mucii wi ta caregiver kana wi na mundu toria wikara na murwaru ukahota kumucokia ungiona murwaru ena fever ni gukona rugari muingi wa mwiri ni wega ugacokia murwaru ucio ningi murwaru ena ruo na kana ringi murwaru no wona ni anjie gucenjia kuremwo ni kuhihia kana gukorwo na diarrhea ringi ni ta guthie kioro kihuthu kana gukorwo ndarahota guthie kioro kana ndarahota kuria ni wega ugakumucokia thibitari na ringi agakorwo na ruo ni tugaga atiriri ukorwo murwaru ena ruo ri kana ringi ni anitwo ni kuremwo ni kuhihia ndukamutware necessary tondu ringi wakora ringi kuria thia thibitari ni kundu kunene ni twikaga advice na tukauga atiriri murwaru no akorwo umite Nyeri ndungi murehe ringi ta thibitari ta Kenyatta all the way na kwina thibitari ingi abe tware murwaru haria thibitari ire haria hakuhi abe heo first aid nigetha iko nuona ndona iganira ri na ningi ona haria mekuria maria okoti ataramu wa cancer ni mekuota gukuhe first aid murwaru waku no heo referral na referral ni part of uthondeka murwaru daktari mimi husikia uchungu sana the moment naenda haja dogo na unakuja shida inaweza kuwa gani agithie kioro kinini gweciria nasikia uchungu sana akuja hospitali tupime makojo. Yes. Kuna mwingine ameuliza kwamba what happens wakati uko misdiagnosed na daktari unaambiwa uko na HPV cervical cancer then unaanza treatment and then later unapata hauna hii HPV. Unapata hauna HPV. Kitu moja, si kila mtu akona cancer ya cervix akona HPV. Na kwa misdiagnosis sielewi wakati anasema misdiagnosis kwa sababu ni ngumu kukua na misdiagnosis ya saratani. Kwa sababu saratani tunatoa kanyama kwa ile uvimbe uko nayo. Na ile kanyama inaenda inapimwa. Ikishapimwa kwa maabara, hao ndio wanatupatia hiyo ripoti. Wanasema ya kwamba hii ni saratani, tumeona ni saratani na ndio unaanza matibabu. Kwa hivyo kwa misdiagnosis hile sijaona. Sijui kama inabatana na saratani lakini amesema kwamba hai ni Helen, period zangu zinakuja mara 2 kwa mwezi. Shida ni gani? Kile nitasema mashida kama hizo hatuwezi tukatatua hapa. Kwa hivyo kama uko na mashida za ethi, kama uko na mashida ya kutokwa na damu ama vitu kama hizo, ni vizuri kutembelea kituo cha hospitali kilicho karibu uweze kumuona daktari akushughulikie. Maybe ungewaelezea tena the symptoms za hii saratani juu wengi hapa maswali naona ni kama hawaelewi. Ni kama hawaelewi maswali. So nilikuwa nimesema dalili za saratani ya hii mlango wa uzazi. Top on the list ni bleeding.
kutokwa na damu kwa njia ya uzazi. Na hii damu inatoka wakati si wa ethi. Hauna ethi lakini damu inaendelea kutoka. Ama wakati uko na ethi, badala ya kwenda siku 3 inasonga sana na inakuwa mzito, inatoka kama manyama na iko mzito kabisa. Pia kusikia uchungu wakati uko kwa lile tendo la ndoa. Ukipatana na mzee wako unasikia uchungu, ama pia unaona damu. Baada ya ile tendo la ndoa unaona damu inatoka. Na kusikia uchungu sana kwa njia yako ya uzazi, na wakati mwingine kuumwa na mgongo. Hizi zile ndizo dalili za kwanza za mtu ambaye ako na saratani. Ama yule mama ameshaacha kupata ile ethi na all of a sudden bleeding inaanza from nowhere. Those are some of the symptoms. Uliza daktari alikuwa amesema ya kwamba kuna vyakula ambazo zinaweza changia kwa saratani ya mlango ya uzazi. Ni kama gani hivi tueleze? So, nutrition plays a very big role kwa health yako. Ile chakula unayotumia saa hii itachangia maisha yako ya kesho. So zile chakula unaweza ukatumia alafu zinafanya zile seli zako za mwili zinaanza kukua kupita kwa kiasi. Na hiyo ndio tunayoita saratani. Na si saratani ya njia ya mlango peke yake. Hii ni general kwa saratani zote. Top on the list ni hizi processed foods. Kama hizi sausage, bacon, zile smoked foods, zile vyakula ambazo zimetiwa makemikali ndio kuweza kupreserve. Ukizikula kwa wingi, ukikula mara moja haina shida. Lakini wakati unatumia kwa wingi, huwa zinaanza kubadilisha seli zako za mwili. Zile fried foods, kama wale wanapenda chips sana, zile makuku ambazo zimewekwa deep fry, especially deep fried. Hizo deep fried, roasted, kutumia kwa wingi. Mara moja tu. So zile chakula mzuri naweza himiza msikilizaji wangu akuwa anaweza kutumia na itamsaidia kukaa maisha mazuri. Akunywe maji kwa wingi, matunda. Haina tofauti za matunda. Unakula kwa wingi. Usimalize siku kama haujakula tunda. At least tunda moja ama tunda 2. Maboga pia kwa wingi. Hizi cabbage, hizi green leafy vegetables kama hizi za kienyeji ni mzuri sana. Ile red meat tusitumie kwa wingi. Unatumia kwa kiasi. Red meat unapotumia kwa wingi, hii nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, ukitumia kwa wingi, kwa muda ujao utapata inabadilisha zile seli zako. Nao ndio unapata wengi wanapata saratani ya tumbo na zile saratani za maini na vitu kama zile. Yes. Rogoro he mundu kuretie uhoro wegie mundu uri urathondekwo cancer ya cervical, side effect iria cingiukana na kahinda kau arathondekwo cancer no? Thank you muno. Nima wajia kugia dawa kana wajia undergo treatment ino ni hari maundu macenjagia mwiri-ini, na no nyende ku make out clear kana kuga ati haha to nginya murwaru waku akorwo akigia side effect iria kana mabadiriko maria. Wa mbere no ukore rege njuire iria side effect nene muno ni ukoraga njuire igithira, no to nginya no as time goes by ugwo rathi kunina treatment ni ukoraga igicoka. Undu ucio ungi ni ukoranaga na kucenjia kwa mwiri rege ta gute kiro, he angi mongagirira kiro na ugakora guku moko guku palms ni igacenjia riu kuringana na dawa igatuika dark kana guku ndwara-ini igatuika dark, na hau twiraga murwaru na tukera nginya caregiver akahaka maguta nigetha ugatuika kwi moist, watuika kwi nigetha gutikanjie gwatuka. Dalili ciingi mundu kana mabadiriko mangi mundu agicemania namo ni ta ringi kuthie kioro kihuthu, no ni wega ni tugire ungiona na dalili teyo ni wega kwira ndagitari. Undu ucio ungi ni ta gukorwo na constipation, ugakora ni uraigua nda ta ejihoru no kaigua tari gas uguo, mu no mama mabadiriko, na ringi no ukorane na ironda ringi guku kanyui-ini kana guku rurimi-ini. No ni wega mwirore witu amenya atiri dalili citonginya ucemanie nacio, no ningi ugicemania nacio ri ni wega riria uroka thibitari kana ringi ukora ni iratuika wasi, ni wega ugacokia murwaru thibitari. Alafu andu aria angi nao maragerera ringi ta radiotherapy ira tuga ni gucinwo na kuja. Dalili ya macemanagia nao muno ni ta gukorwo wigwa wi munogereru. Uguo ni twiraga caregiver ntugatariria murwaru ucio ndagakome nigetha mwiri at least wakorwo kwina circulation. Kaundu kau kangi ringi murwaru angicemania nako kana caregiver ringi angikona
Rĩngĩ nĩ ta mũrwaru kũigua atarĩ na hinya na kũigua akĩganda gũkũ moko-inĩ na kũrĩa makinya-inĩ. No gwenda kuga atĩrĩrĩ, ndariri ici ciothe ũngĩcemania nacio rĩ, nĩkĩo twĩraga caregiver kana mũrwaru mũno tukauga mũrwaru ndoke thibitarĩ atarĩ na atarĩ na caregiver. Na caregiver nĩ mũndũ ũrathiĩ na mũrwaru thabarĩ kuma rĩrĩa amenyekana nginya rĩrĩa akarĩkia matibabu make. Tũmwĩraga wakorwo wĩ harĩa mũciĩ, andĩka na notebook. Wona mũrwaru waku ũmũthĩ nĩ atahĩkire, andĩka hau my patient vomited. Ende ukandika maundu mothe, dalili ciothe kana maugarũrũku. Tondu ningĩ nĩ ũkoraga ona arwaru itu kũringana ndawa iria aragĩa nĩ ũiguaga rĩngĩ matũ nĩ araremwo nĩ gwĩka atĩa nĩ kũigua, kana rĩngĩ ũgakora ena ma moods kana ũgakora mood ciake nĩ iracenjia. Kurakara kana rĩngĩ ũgakora yani ũrĩa okĩra ũgakora ndũrahota kũmũ understand. Koguo nĩ tugaga atĩrĩrĩ, maugarũrũku maya mothe nĩ wega ũgathiĩ namo a day at a time. Na ningĩ gwenda kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ agĩa ndawa ici cia chemotherapy rĩ, nĩ ũheagwo ndawa ũinũkaga nacio cia kũhũrana na ndariri ici itigakorwo ciĩkari mũno. No ningĩ ũgĩkorwo atĩ reke njuge ũngĩkorwo ndariri icio nĩ ira persist, nĩ wega gwĩka atĩa gũcokia mũrwaru mũciĩ, tondũ ithuĩ tũkorwo twĩtĩkĩtie that mũrwaru agĩa na thabarĩ hũthũ na thabarĩ itarĩ na ndariri nyingĩ. Haya, na ciũria no ndĩrona no ciroka mũrwaru wa Inooro TV. Thiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra ciũria thĩinĩ wa njĩra citũ citiganĩte. Ndona nĩ nyingĩ. Teresia Nyambura from Laikipia, nimetibiwa cancer ya cervix na ilikuwa stage 3 but saa hii niko 2 years na niko na uchungu sana kwa uterus na lazima nitumie painkillers. My question is, huwa inarudi ama? Okay, wakati mtu amemaliza kutibiwa saratani ni vizuri baada ya kila miezi 6 ama kwa muda wa mwaka mmoja akue anakuja hospitali anaangaliwa. Saratani inaweza kurudi tena, yes. Kwa hivyo ni vizuri even after being declared cancer free unafanya ile follow up na daktari. Unakuja tunafanya pap smear tena, tunapiga picha tena, especially MRI ama PET scan ya kuangalia mwili wote ya kwamba hakuna virusi zinaweza kuwa zile saratani seli zimeanza kukua tena. Kwa hivyo kama alitibiwa 2 years ago arudi pale alikuwa anatibiwa, ama anaweza tembea hospitali yote ambayo inaofa hizi services za saratani aweze kufanyiwa follow up na aweze kupimwa tena. Yes. No gwatio cancer ni kuhuthira kioro kia mundu murwaru. Naweza pata cancer ukitumia choo ya mtu ambaye ako? Hapana, haiwezekani. Okay. Yes. Liza daktari, mimi nikipatana na partner wangu anasema anasikia uchungu na mimi pia nasikia uchungu kwa tumbo ya chini. Hawa watu wote wakuja hospitali tuwapime. Cyst is it part of it? Cyst ameandika cyst. Cyst hapana, cyst is not part of it. Si kila uvimbe ambao uko nao kwa mwili wako ni saratani. Na ndio maana ulisikia nikisema wakati uko na uvimbe mahali popote ni vizuri kanyama katolewe kapelekwe katika maabara. Wakati imepimwa katika maabara, hiyo ndio inatofautisha hii uvimbe ni saratani ama si saratani. We have benign lesions and malignant lesions. Yes. Kwa hivyo cyst si saratani. Niliabort na kila wakati nikibleed kwa mwezi na overbleed, yani damu inatiririka tu kama maji, alafu manyama zinatoka mingi. Kuja hospitali afanye ultrasound. Kuna uwezekano maybe kuna bado uchafu iko ndani ya njia ya uzazi. Kwa hivyo cha kufanya ni kukuja hospitali tuweze kumfanya ultrasound kuhakikisha kwamba hiyo nyumba ya uzazi iko safi, hakuna kitu ndani. Wanaume hutoa wapi HPV? HPV, as we said, is sexually transmitted. HPV inapatikana kwa njia ya ngono. Lakini sasa tatizo kubwa linakuwa kwa upande wa wanawake kwa sababu men are carriers. Wanaume anaweza akatoa pia kwa mwanamke. Lakini sasa wao haiwa affect sana kama vile wanawake. Kwa sababu wanawake wanakuwa on the receptive end. Alafu zile cells za njia ya uzazi ya mwanamke na ya mwanaume zinatofautiana. Kwa hivyo unapata mwanaume kama ako na ile HPV kwa sababu njia yake ya mkojo ni mrefu, inakaa tu pale na zile seli za njia yake haziwezi kubadilika kwa haraka. Lakini mwanamke wakati umepewa ile HPV ni kama a bleeding ground, let me say that. Ni kama fertile ground ambayo umetupa seed pale. So
wanaume wanakuwa ni carriers. Wakipatia wanawake within some years to come, ama kulingana na immunity yako vile iko, inabadilisha zile seli zako za njia ya uzazi. Na ile pia hatari nyingine inakuwa kwa HPV ni kwamba condom haizui HPV. Okay. Yes, condom does not. So long as there is skin to skin contact, unaweza ukapata HPV. Hata wakati umetumia mpira, bora kuna hiyo skin to skin contact. Sehemu zenu zimeshikana, mwili zenu zimeshikana bila nguo, unaweza ukapata HPV. Hiyo ndio maana tunahimiza watu ni vizuri kujaribu kukaa maisha mazuri. Yes, just try as much as you can to just have one faithful partner. Kwa hivyo kwa kifupi cervical cancer sana sana inaletwa na unfaithfulness kwa kiwango fulani. Kwa kiwango fulani we can say that, kwa sababu HPV is sexually transmitted. Yes. Na sexually transmitted inamaanisha lazima itatoka kwa mtu ambaye anatembea tembea. Yes. Haya, tucoke kuri we ruguru horo wigie challenges iria mucemanagia nacio hindi iria murarora murwaru uyu wa cervical cancer. Ni challenge ta iriku mucemanagia nacio na mubakamaga atia? Thank you muno. Challenges ni nyingi tucemanagia nacio ithu twi andu a kurora andu aria mena murimu wa cancer. Wa mbere ni murwaru kura kwi follow up, ringi ugakora ni mahoririe thimu kana ugakora ni mathie go seek third and fourth opinion, koguo no hau murwaru akora. Undu ucio ngiringi riu ni murwaru akoro atari registered SHA, na nikio turamayimiza ma register SHA to ni rarungamira gitina kinene thiini wa treatment ine yake ya cancer. Kaundu kau kangi ni uhoro wa religion, tugakora twina ringi wakora he kanitha ingi kana witikio wa murwaru ucio kana caregiver magakorwo magikatia ndura mareka moke thibitari, kana wakora ni kwina pingamizi tondu ningi ona gikoro murwaru ni aretikira guka kugia matibabu no gikoro family matiraiguana, hau no hakorwo hena hena ugwati munene. Kaundu kau kangi ni uhoro wa myths, na nicio tukirio muthi ku demystify tukauga atiriri tiga kuigua ati ndeto icio na kuja ati warora murimu wa cancer ni kurogwo asa ukathibitari. Yo ni ikoragwo ichangamoto muno kuri ithui tondu ona wageria kumatariria ni ngwika maundu makwa mothe ni ndeta navigate ni nguthi nginya mucii hote kumacerera, no bado gakorwo gutire na breakthrough. Akora ehe maruga reke twambe tucoke kimicii twambe tumenye niki, no ni nguga gutire handu cancer okano naki no horo cio wa kimicii. Kaundu kau kangi ni gukorwo na language barrier. Taru ningi korwo ni da post handu tutiraiguana ruga, taru ni ndiraria ruga ya Gikuyu na Githweri na Githungu, ikorwo hena language barrier, na ikorwo gutire na mundu wa gutafsiria, gukoragwo information ira murwaru aragia kana information ira rakinyira murwaru tio information ikaga atia iri urenda we mwenye ukinyirie. Kaundu kau kangi ringi ni ukoraga gukoragwo na ignorance ithui takiria ta community kana ta ithui twi caregivers. Undu ucio ni uramenya niguo winaguo, no yoka wakorwo ni uragura mahinda ukauga ikorwo ngania ari hau ri na ni agereire gathabari kau na ndatoborire, ugakorwo ukiona riu mundu ucio ni ara buy time. Taru he murwaru njui treatment yake ajirie very late na diagnosis kana kwirweru we na cancer like 6 months down the line. Tondu mundu ucio ni nderutirite nginya na kumuhurira thimu na ringi gukorwo kwina kwina nginya uhoro cio wa kumufuata kimucii. Riu akorwo hau atiri na breakthrough. Riu ura tuhota gu overcome haha ni kwirutira. Niho njugiria atiriri ni njuka ndeta vipea home based care, ngaoya contact yaku ngathie nginya mucii na ngahuthira ringi nginya ona sifo wakwa nyu tukahota gutariria ringi ngahota kumenya murwaru uria niki kiratumeki ate eke akorwo na default kana roka wikatia ndaroka kugia na treatment. Kaundu kau kangi njikite ni getha tuhote ku overcome challenges icio. Riria ni ndanita murwaru ringi tuge ena cancer ya njira ya uciari, ni geragia kumanyitithania na murwaru ungi riu depending na miaka, tondu riu mathina maria mwana muiritu wa miaka 20 na mundu wa miaka 50 maria aragerera timo mathina ma mundu wa miaka ya miaka 60. Koguo ni geragia kumanyitithania tugakorwo twina support group iria masema
tucemanagia na tugakorwo no ko to gucemania physically nginya ona online tukahota gucia thabari yo itondu hihi no wekiria murwaru ungi aragerera angikwira we mwenyewe ni wiguaga wina ki wina encouragement yo ya guthie na mbere. Haya, thank you. Na no tugugicokereria na ndagitari Catherine Orondo mwe na Maureen Nuguru. Ndrenda twambe tuikirie ni tware kitha ria mbere guku kwa uge wa kuthie na mbere na kunyandikira kiuria giothe ungikorwo nakio ndugaconoke twina ndagitari haha ni gutara na ningi ni gukwira uria ugifatie gwika. Twambe guikiria ndacoka ihinda ritari kuraihu. Rugano rugutuma urire no theke wende no mene rugano rwina njatukano tora haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwita kunyo ugodo ni najeteta oyo no kae gatinyiraga gatari gakunyei. Don't dare joke with me. Ni kanya kayoire mwaki Haya wa mafefei kana ni wama. I cannot return to poverty. Ona kayoire mataro tondu kwionera no agakire kwirwo itandra na ithui thiini wa Inoro TV. Angikona igani ndaigua ta ndaganda mwena uyu ciri ngari mutware thibitari na mutware thibitari ikuhota kumenya murwaru ena ki ena stroke wele unu ramenya muiretu otua guko gwitu ringi ona uria ndireciria thaici sabi ni indo ciake arabanga we urona atia wabere no muhaka withomithie ta murimi umenye how to take care ya ngui ciaku so nigetha brooding iyo ndugakorwo urategemera mundu wa wira. Gikorwa aturaga moyo mwathani ungikacokeria we no ngakena maumagarire matekuhura riboti Tukaigue Ngeruya tukaigue Karatina gutoikaine kuria maturaga o hari uri ndakuthaitha mwana wakwa uka family ciao igetigwo ire na maithori kurigwatiriri kathire ku ende gatagati-ini ka maya mothe kuri na mwihoko wa family ici gucokanwo na endwa ao ni tukwendete muno ni tukumisaga ungigoka ngwonera maitho ma mwiru uyu ningakena na ngire Ngai ni thank you. Nyitanagira nanie Sam Njuguna tukihungura matura-ini na kurumirira makinya ma aria morire na tukamahundura na mucie tabarira-ini ya wathire ku na Inoro TV. Twacokereria ni ngatho ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi tugikiarĩrĩria murimu wa kansa ya njira ya uciari no kiririkane ati nginyagia mwiritu kuma miaka 9 kuringana na ndagitari guthii uguo miaka 15 ni abatie gukorwo akiheo njanjo ino na wewe mutumia ni ubatie guikara ukiroragwo mahinda kwa mahinda na ni twakiretherwo itumi nyingi ciegemaine na kansa ino ya cervical cancer na tutanathie break ndagitari anjira ati mundu anyue mai githima-ini kimwe menyeria kunyua mai githima-ini kimwe. Haya, tukitocoke na ciuria nimetibiwa cervical polyps mara 3 zikirudi na saa hii naona ni kama zimerudi tena kulingana na dalili. Can this result to cervical cancer, daktari? Okay, cervical polyps cannot result to cervical cancer. Ni vizuri aendelee tu kufuatiliwa na daktari. Polyps ni tuvimbe zinakuwa hapo kwa mlango ya uzazi, lakini hazina zile seli za saratani. They are benign tumors. Na most of the time huwa zinatolewa. So sijui ni matibabu gani halipewa. The best treatment ya hizo polyps inakuanga kuzitoa. Na gynecologist ndiye yule mtu mzuri wa kumfuata. Na ni vizuri pia afanye pap smear. Kama hizo polyps zinasinda zikirika as much as anafanyiwa surgery, ni vizuri pia afanye pap smear ndio tuweze kumwangalia kama kuna uwezekano pia kona saratani, sababu unaweza kuwa na saratani na bado kona polyps. Yes, mundu ngiroria haha ndagitari HPV no irehe cancer ya muthiori na ndi mundu rumeri ingimenya ati ndina virus ino.
Unapima mudhiori ni nini? Yes. No, hapana. HPV haiwezi kaleta shida ya prostate, hapana. Haiwezekani. Prostate ni tofauti kabisa. Hiyo haiwezekani kuletwa na HPV. Ameuliza kama itafanya nini? Ikimenya naweza juaje kama niko na hii virus? Kama ako na hiyo virus ya HPV, anapimwa. Okay. Yes, hizi tunapima watu hiyo HPV, both men and women. Akikuja hospitali atapimwa kama hii chanjo yenye inapewa wasichana wadogo. Yes. Inapewa vijana. Okay, what I will say is kulingana na what is there and what is the right thing to do. Wanafaa wachanjwe wote. Vijana na wasichana wa miaka 10. Wote wanafaa wachanjwe. Lakini ile changamoto kubwa tuko nayo ni resources. Unapata ya kwamba hatuna enough resources. Na kwa sababu hatuna enough resources, serikali ikaonelea ni vizuri kwanza tuchanje wasichana ndio tuweze tukazuia ili changamoto la saratani miaka ijayo by 2030 tunafaa kuwa eliminate kabisa hii saratani ya njia ya uzazi. Lakini sasa resources are not enough, but in a well set up reset service tunafaa kuchanja wote wawili. Ono ahũthĩre ndawa cia kĩmerera gwĩka atĩ kũhonia kansa ĩno ya cervical. Thank you mũno nĩ kĩũria kĩu. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, ndawa cia kĩmerera rĩ, ngũhopu nĩ herbal. Ngwenda kwĩra mwĩroreri witũ, ũkenje ndawa cia thibitarĩ iria twĩtaga convention treatment. Ti wega gũtukania. Tondũ ũngĩtukania rĩ, na niĩ ndirĩ na ũgĩ wa herbal rĩ, nona hau no hanyitane. Rĩu no hena andũ marahũthĩra supplements. Niĩ njĩraga mũrwaru atĩrĩrĩ, kuua ndawa ciaku icio cia supplements ti herbal supplements iria ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra. Reke ndagĩtarĩ oke acione akwĩre acathiĩ na mbere kana tiga. No herbal treatment ĩrĩa tugaga, na nĩ nyonete arwaru ingĩ by the way marenda gũthiĩ njĩra ĩyo, no hatĩkani atĩ maroka after ndawa icio cia kũrema rĩ, ũroka rĩrĩa mũrimũ extendire biũ ũgakinya stage 4 kana stage 3 rĩrĩa mũrimũ ũcio tũngĩahũranire naguo bara no thire. Na no maragĩthiĩ na mbere na kũria he mũndũ ũkũnjũrĩtie kĩũria kĩngĩ kĩa kujikuna sana. Naona maswali mengi yanaelekea kwa kujikuna sana. Mtu yeyote anajikuna, mtu yeyote anatokwa na uchafu kwa njia ya uzazi, akuje hospitali tupime. Kuna ile tunaitanga hypergenital swab na kuna ile tunapima pia mkojo. Tunapima na tunampatia dawa. Yes. Haya, mimi resi nilikuwa na uvimbe kwenye njia ya uzazi and it was painful kususu na time ya period natoka things zinakaa manyama. What can be the problem? Same story. Wakuja hospitali tuwapime. Hao wote, wamama wote wale wako na shida ya kujikuna, shida ya kutokwa na damu, hizo shida zote wakuje tuangalie. Nilianza kuvuja damu juzi na kutoa uchafu mwingi sana. Pia nafura tumbo na kuhisi uchungu pande moja. Shida inaweza kuwa hospitali. Ndio tugethie na mbele. Naona tutafungua hospitali hapa, tulete wagonjwa wote tuwatibu. Hao wagonjwa wote wanitembelee Nairobi Outpatient Gulf Hospital Githurai, wakuje ni watawaona hapo na nitawatibu vizuri. Haya, nikienda choo kubwa nasikianga uchungu hapo ndani, inaweza kuwa nini? Haya, tulie ciuria ciregemana na mũrimũ wa cervical cancer. Ũgĩtũma kĩũria gĩaku no horo wĩgiĩ matibabu. Kuna daktari, kuna mtu amesema abia daktari aelezee kuhusu treatment na cost of treating cervical cancer na maybe inaweza chukua muda gani depending na stage. So matibabu ya saratani kama daktari mwenzangu alikuwa ameeleza, but nitarudia tena. Matibabu ya saratani itategemea saratani iko hatua gani. Kulingana na ile hatua iko itategemea ile matibabu utapewa. Kama uko hatua ya kwanza, sana sana tunaenda surgery. Ile ni upasuaji na hiyo upasuaji
tunaendanga tunafanya ile tunaita hysterectomy. You remove the wall of the uterus na unatoa mpaka ovaries na kila kitu yote, unang'oa uzazi yote. Ndio ukuwa umepoteza chance yoyote ya hiyo saratani kuweza kurudi tena. Kama saratani imeshafika hatua ya pili na hatua ya tatu, sasa pale hatuwezi tukafanya upasuaji, haitasaidia kwa sababu uvimbe ni mkubwa na utapata pia imeenea mpaka kwa lymph node. So ikishafika pale tunafanya kile tunaita chemotherapia na radiotherapy ama mionzi. Hiyo ndio tunayotumia na huwa tunazitumia concurrently. Unafanya sessions za radiotherapy, for example, unaweza fanya kama ni radiotherapy kwa wiki moja umefanya 5, unafanya chemotherapy moja. Ukimaliza pale tunaingia sasa radiotherapy, tunachoma na nje kuweza kukabiliana na zile seli za saratani. Tunarudi tunakupatia chemotherapia ambayo ni systemic. Itaingia ndani ya damu na kukabiliana na sehemu yoyote ya mwili wako ambapo kunaweza kuwa na zile seli za saratani. Tukimaliza hapo tunafanyia ile inaitwa brachytherapy. Brachytherapy nayo ni kuchoma na ndani, ambapo tunaingiza ile moto ndani ya njia ya uzazi, kukabiliana na seli zozote ambazo zinaweza kuwa hatukupatana nazo wakati tulikuwa tunafanya radiotherapy ama tulikuwa tunachoma na nje. Hiyo ni hatua ya pili na hatua ya tatu. Kama mgonjwa tayari saratani imefika hatua ya 4, hii ni kumaanisha already imetoka kwa njia ya uzazi, imesambaa kwa mwili wote. Ikishafika pale nitasema kupona inakuanga ngumu unless a miracle happens, ile tunasema Mungu anasaidia. But we have what we call palliative care, ambayo tutakupatia matibabu ya kupoeza ile saratani isisambae zaidi na isilete madhara mingi ndani ya mwili wako. Na most of the time huwa tunafanya chemotherapy ama kulingana na zile dalili uko nazo unaweza fanya pia radiotherapy, lakini sessions kidogo tu. Yes. Okay. Ruguru kuringana na cancer no ya njira ya uciari, kiroto gia bururi wa Kenya tugikinya 2030 ni gukorwo tuninite cancer no ya njira ya uciari piu muno makiria. Ni hatia gubatie gwikwo nigetha tutigirire ati cancer no ni tugakorwo tutari nayo mwaka ucio? Thengi muno. Wa mbere thirikari na WHO ni manitanite na makorwo mena kioneki that 90% ya andu kana ya atumia ni magakorwo mekito vaccination. Then ugakorwo na screening around 70% ni magakorwo mekito screening, then 90% ni ugakorwo gwikito treatment. Na riu maundu maya mothe ri magikinyiririka atia? Magikinyiririka engikorwo nie mundu wa health kana nie health worker na kunitarira na andu a media toguo mureka ni kaundu kega muno gwika awareness. No iteithiririe muno gukinyia message iria kwi andu aria matareka atia, aria ringi matahotete kuigua uhoro uyu kana kuona internet iri kana ku Google. Kaundu kau kangi ni uhoro ucio wa screening iria ironekana mathibitari ni maitu. Tafadhali mundu wothe ukinyitie kana miaka 21 tafadhali agoka ageko screening nigetha agakorwo kwina early detection. Early detection means that gukorwo na matibabu maria twitaga aggressive treatment, then gukorwo na matokeo mega. Kaundu kau kangi ni uhoro wa kuhuthira makanitha maitu na kuhuthira ikundi nigetha ikundi iria cietanitio na uhoro wa health igakorwo igithie na kuria community-ini kwaririria uhoro uyu wake wa early screening. Na kaundu kau kangi naguo ni ku encourage referral. Igikorwo wi ndagitari na wi hari ya dispensary-ini na ni urona murwaru uyu ndurahota kumurigita kana ringi wigita thibitari ya kiumbe na nona murwaru uyu kwina challenges, referral system bado no njira yake ya guthondeka murwaru tondu wa murifa ni kumaanisha nduna mutera mathaa make maria afati gukorwo agikate akigia the right treatment. Kaundu kau kangi ni ta medical campaigns ringi no tuhuthire Geta shifo no tukorwo twina medical camps iria nie tunitanaga na mathibitari tukahota guciika nigetha tukahota gukinyirira mundu uria we kuria mashinani. Ningi ona guthondeka na pamphlets ni ta maratathi ringi mundu ati gukorwo auka thibitari murwaru agakoraga hena ki notice board ringi ukonania dalili cia cancer nigetha ona murwaru ena kuria kana ringi ona ko mundu gukite guthondekwo murimu wa kuringi kororwo murimu wa cancer ona riu ka pamphlet kana maundu mu notice board ni no ota gwika atia ukorwo agiciria na ndirari na dalili ici na ni we gwika atia
guthie na kuria nigetha hote kurorerwa kaundu kau kangi ni uhoro wa vaccination tukwenda kuria aciari aitu reke itwetikire ciana citu cia iritu cieke atia ciheo njanjo yo tondu waigua uguo ndagitari auga ideally tubati gukorwo tukivaccinate ginya twana twatuhe no rondu wa resources citu ri twakorwo tukifocus mwana wothe wina 9 to 15 years no rugenda kuria ciari atiriri ndugakorwo giciriria ati mwana uyu atiringi ni akage side effect kana ki tambe rore mwana uyu urore technology uri iguru no wahota kuona atiriri mwana uyu hatikini ukorwo kimuiga na to cervical cancer peke ukorwo kimugitira ukorwo kimugitira ginya kumana na infections igi. Daktari, kuna mtu ameuliza kwamba long term risk za cervical cancer. Mwingine amesema kwamba na tuseme labda umepona ikiwa stage 1, unafaa kwenda na bwanako hospitali sasa atibiwe mswaipata kitu tena. Kama mtu ametibiwa amepona, yes, ndio nilisema we do follow up. Yes. Tunakaa tukifanya tunakaa tukifanya follow up. Na pia wale watu wamepatikana na saratani huwa tunaangalia kama ni HPV ulikuwa nayo. Kama ilikuwa HPV mnatibiwa nyinyi wote wawili to prevent recurrence again. Yes. Na mkitibiwa mnakuwa faithful. Mnakuwa faithful to one another. Nilifanya pap smear na nikapatikana na cell kidogo na zikachomwa. After nia nikarudi, daktari akasema I'm okay but I feel different. Harufu I'm still worried but in addition niliwekwa coil as my family planning. Inaweza kuwa ndio sababu. So kulingana na hiyo swali venye ameeleza, I try to imagine probably alifanywa cryotherapy. Na most of the time wakati mtu amefanyiwa hiyo matibabu kwa muda almost 6 months to 1 year kuna kuanga na hiyo maji na uchafu inakuwa ikitoka. So to prevent isikuwe inanuka ama isilete infections mingi, ni vizuri anakuwa kwa matibabu ya antibiotics. Na pia kama akona coil na alikuwa amefanywa cryotherapy, hizi vitu mbili zote zinaweza kuleta chances za infection. Kwa hivyo ni vizuri akuje hospitali tuweze kumfanyia ultrasound, tujue hiyo infection extent yake imefika wapi na tumpatie matibabu mazuri. Na ni vizuri pia kuscreen tena. Yes, baada ya hiyo cryotherapy sijui kama ameangaliwa baada ya muda gani kujua kama zile seli zimeisha kabisa. Yes. Haya, tusome lingine. Naitwa Boro. Mwanamke akiwa na huo ugonjwa anaweza kuwa na uwezo wa kubeba mimba? Hiyo ni swali mzuri sana. So itategemea ile ugonjwa imefika wapi. Itategemea ilikuwa imefika wapi na ni matibabu ya aina gani yenye umepatiwa. Lakini kile nitasema, wakati umepata saratani na umefanyiwa hizi radiotherapy, umepewa hizi chemotherapy, ama pia unaweza kuwa ulikuwa hatua ya kwanza ukangolewa njia ya uzazi yote. Kama umetolewa njia ya uzazi yote, kupata mimba inakuwa ngumu. Kama ulikuwa umefanya hizi radiotherapy na chemotherapy, chances za kupata mimba pia huenda chini sana. Lakini kuna wengine kwa kibahati maybe baada ya miaka 2 ama 3 fertility inaweza rudi, lakini chances za kuzaa tena huwa zinaenda chini. Lakini kuna uwezekano kwa 2% kama 2 mtu anaweza akazaa baadaye kama hakutolewa kizazi chote. Okay, kiuria kiega muno. Rogoro gwenda kuongerera njugi atiriri mwiroreri riria wajia treatment na nikio tugire navigation kana guikarana na andu othe ndagitari na kina ki rigiria wero wina murimu wa cervical cancer kana aina yothe ya cancer ni wega guikara thi na ndagitari waku kana nani riu data oncology nurse tukahota gutaraniria atiriri no kahota kumuria ciria icio ni ndagitari tondu turauga cervical cancer gutiri mundu itaginyita as long as at least above 21 years tukahota kumira ati ndagitari how is my fertility na hau niho ndagitari waku ahota gutariria agakwira ni hari processes ndagitari gucia no confirm cia go freeze our eggs nigetha ati mundu ucio ndagathie ringi akorana na side effect na icoke affect fertility yake. Kaundu ku kagi ni njugaga atiri ikoro mundu ena muthuri kana ena partner ni wega guka nake thibitari nigetha akahota gutariria uhoro ucio wa fertility tondu we really discourage mundu wothe aje murimu aje
treatment ino ya cancer kukua mwana tondu redi immunity yaku ethi no riu ri mundu angikigia ri tutingimute tuthia na mbere na kumurora no agakorwo ihatikaine nene muno kiuria kiria ngwendaga gukuria na ni weka wega ni kwerethera hau ni uhoro wigie ikuo ici citanyihiire 3,000 o mwaka ciumanaga na ki ni andu kwamba kureka guthie guthimwo nigetha ona ingigakinya stage iyo ni haturathie mahitia gwenda kuga atiriri rimwe kana maita maingi taru nie ngorogwa ndi level 6 hospital arwaru ria maratukinyira already marakinya murimu riria ukinyire stage 4 kana 4 kana 3 koguo turamaanisha atiriri murimu ni umite kiga-ini kiria primary kiria ni njira ya uciari gigathie ringi kwi lungs ringi gathie mutwe kana ringi gathie mahindi-ini koguo iramaanisha atiriri haha riu woka ri treatment ira tureka otaguo ndagitari atariria itagwo palliative care. Palliative care amaanisha atiriri tutiratena atika tutira aim guguthondeka ati uhone no turatena kugiririria dalili cia wina cio korwo ni bleeding okorwo ni kurio ni nda muno cieke atia cinyihe riu hau niho ringi challenge irokania nayo kaundu kau kangi urakorwo twina thina nayo ni urakora ringi aya arwaru magiuka thibitari meguka already mehariirie ehe murwaru wakwa ndekugia treatment koguo ni wega guthomithia murwaru uyu na caregiver uhoro ucio wake wa ku accept treatment challenge yengi ni ati ona ithu no turaheana dawa na ugakora murimu ringi no ukorwo mundu stage 1 ugakora murimu no wa progress koguo nona no challenge bado na ni tuheanire the right treatment murwaru agoka thibitari the right time koguo ni ukoragwo na murwaru ringi ni atuika disappointment kana hau gatagati ga thabari tukamwira ihe murimu no ikiri atia ni uthire na mbere koguo iyo progressing of the disease ni ikoragwo challenge gwitu aya kaundu kau kangi ni ringi murwaru ni aremererwo ni matibabu ni undu wa financial constraints au murwaru ringi ukorwo ni arauma na ikuru ringi wakora ta machine no turaigwa ndagitari akiuga tiba ya mionzi kana gucinwo wakora ringi guku peke yake ru murwaru ikima na ikuru oke guku Nairobi no thabari nene na no cost irendekana kaundu kau kangi nayo tugaga ni turn around time kuma riria murimu wamenyeka kana riria warutirwo biopsy ugeterera 10 to 14 days approximately riu nona bado no thikureterera ringi gwathie thibitari ria ciirito cia level 6 iria fatio ko igithondeka na murimu ucio ugakorora inini nene yake ya rwaru koguo hau no bado wakora ringi murimu oko ni wa gutengera weka atia ugagutengeria riu murwaru agakua ngoro ona riria akora gukinyirira ringi ta kindu ta 3 months kana 2 months igakorwo iki yakorwo murimu ni uthira niko turoria thirikari itwikirira machine nyingi na ikire centers nyingi cia gukota kuhurana na murimu uyu nigetha ona murwaru agitukinyirira ndagoke riria murimu uthire na mbere muno. Daktari, mwana angikorwo ni athecirwo cindano akiwa 11 years na sai yako 15 years anaweza dungwa mara ya pili? No, the protocol ya kudunga ile HPV tunadunga wasichana wako between 9 to 14 years. Yes. Alafu unadungwa mara moja tu, sindano moja tu unadungwa once. Hiyo it's very protective. Lakini kwa wale watoto wanaweza kuwa wako HIV positive au tunawadunga sindano mbili. Nadungwa moja na nadungwa ingine after 6 months. So kama amefika 15 years hakuna haja kurudia tena. Niko na swali langu, HPV inaweza sababisha other cancers? Yes, HPV can cause other cancers. Na sio cancer peke yake, HPV inaleta madhara mengi kwa mwili wako. Wakati zile virusi za HPV zimeingia kwa mwili wako, kama kinga yako ya mwili ni mzuri, inaweza clear off the virus on its own. In fact, watu wengi wameshapata zile virusi bila kujua. Na mwili wako ukapigana nazo na zikaisha. Sasa wakati kinga yako imeenda chini, either sababu ya umri ama magonjwa mengine kama magonjwa ya kisukari, magonjwa ya HIV, yale yanaweza fanya immunity yako ikaenda chini ama pia kukula vibaya au kuli vyakula zinazokuwa mzuri. So, kile kirusi sasa kitaenda kibadilishe seli zako katika mwili wako. Number 1, inaweza sababisha hiyo cervical cancer, inaweza sababisha anal cancer, inaweza sababisha niambie ingine. Yes, oral squamous cancers. Ama saratani za njia ya mdomo. Inaweza ikasababisha hizo zote. Apart from saratani pia inaweza ikasababisha warts.
ama zile uvimbe huwa zinamea kwa njia ya choo ama kwa njia ya uzazi. Mwanamke anaweza pata, mwanaume anaweza pata. We have different types of this HPV. So kulingana na ni type gani ya HPV umepata, itategemea zile madhara itakupatia. Kuna ile type ukipata itakupatia warts. Kuna ile type ukipata kama type 16 and 18. Hizo ndio ziko notorious kabisa kusababisha hii saratani ya njia ya uzazi. Yes. Haya, ni mara ngapi unaweza kupimwa? Because nilipimwa nikarudi after 1 year, then nikaambiwa nirudi after 3 years. Kwa hivyo kama mtu hana zile virusi za HIV, screening tunafanya. Ukifanya kama umefanya leo pap smear na daktari amesema pap smear yako iko sawa ama kipimo chako kiko sawa cha saratani ya njia ya uzazi, utarudia tena baada ya miaka 3. Lakini kwa wale ambao kwa bahati mbaya wamepatikana pia na virusi za HIV, wale tunawahimiza waweze kufanya screening kila mwaka kwa sababu wako kwa hatari kubwa zaidi ya kupata hii cervical cancer. Yes, sababu ya immunity kuwa chini. Okay. Hi, ni Shibi, niko 19 years na wakati napata periods napata goishiria kiu nito gushoketie. Kuna mwingine amesema sijui kuna mtu alitreatiwa fibroids then later akaambiwa ni cancer. Kile nitasema alikuwa tuna fibroids na baadaye akakuwa tuna hiyo cancer. Sio fibroids zibadilika zikakuwa cancer. It was just a coincidence that alikuwa na fibroids na maybe baadaye wakati alienda screening akaambiwa pia hako na cancer. Kwa hivyo asikaye akiwaza kana kwamba zile fibroid ndio zilibadilika zikakuwa cancer. Hapana. La. Haya, daktari, nilikuwa nimeuliza Maureen, mambo 2030 can we get there? Na tunafaa kufanya nini? Serikali, mtu binafsi? Yes. Tunaweza jipata hapo kivipi? Hakuna cervical cancer in Kenya. So chenye nitasema amejibu perfect. Vile amejibu is very perfect. Ya kwamba serikali inajaribu kabisa 90% of the people wakuwe tayari wamepata chanjo. Chanjo ya HPV. Wasichana tunataka 90% of the population wakuwa wamepata chanjo. Wakiwa wamepata chanjo, tutakuwa tumeteremsha kabisa hii saratani. 70% of the population tunataka wakuwe wamefanyiwa screening. Na screening tunafanyia wanawake ambao wako katika reproductive age. Reproductive age is between 25 years to 49 years. Wale wako kwa huo umri, kila mwaka ni vizuri mwanamke ahakikisha kwamba amekuwa screened. Hii itatusaidia kufikia hiyo target ya by 2030 tukue tumemaliza, kwa sababu wakati unafanya screening most of the time tutapata zile saratani zikiwa hazijaenea sana na tunaweza kuwatibu na wakapona. 90% ya wale tutapata wakiwa na zile saratani baada ya kuwafanyia screening wapewe matibabu ndio waweze kupona kabisa. Kwa sababu ukizipata mapema, umefanya screening, imepatikana mapema, hiyo ni kumaanisha umeingia kwa matibabu, na kwa sababu ilipatikana mapema utaweza kupona. Early diagnosis is equals to good cure, is curative. Cancer is not a death sentence. Cancer can be cured, but only if it is diagnosed early. Na tutadiagnose early kivipi? Through screening. Bila screen tutaweza kujua. Kwa hivyo kama kuna mama anayenisikiza, kama kuna rafiki yangu mahali unayesikia hii sauti yetu tunapoongea hapa na haujafanya screening, January isiishe kama haujafanya screening. Hivyo ndivyo nitasema. Naimiza wamama wote wafanye screening. Wamama ukishafanya screening pia leta mtoto wako kwa chanjo. Wasichana wa 10 years. Those myths. Kuna watu wanasema ya kwamba hapana, tutapeleka mtoto wetu chanjo, akipewa hii chanjo ataweza kuzaa, fertility yake itakuwa imeharibika. That is not true. Watoto waletwe kwa chanjo. Na sisi pale Nairobi Outpatient, Githurai and other branches that we have, we are offering these vaccines for free for this January. Kwa huu muda wa January ambao tunaongelelea maneno ya cervical screening, tunapeana bure. January ikiisha watakuja watalipa. Kuna mtu amesema tuseme bibi yangu amepatikana na hizi virusi, ameanza matibabu, tunaweza fanya tendo la ndoa kama hajamaliza matibabu? Yes, so this one it depends with the patient herself. Is she comfortable? Na ile saratani ilikuwa imefika wapi? Na ni matibabu ya aina gani anapewa?
So hiyo ni majadiliano ya hawa wapenzi wawili. Wewe unasikiaje? Unasikia kama unaweza? Ndio. Bas, tuende kazi. Ruguru ni morito mariko rege mucemanagia namo mwikuria field-ine uhoro wigie mundu ni athie ni aheo dawa ni moraga ni mehithaga ni undu wa giconoko na mabatie kuyoya ati iyo ni challenge mucemanagia nao rege mundu niero oke treatment ni ajia matibabu rege njuire ni yathira mundu ucio akora rege ni athia kanitha ni ajia kwa uka kanitha ugakora rege mundu ucio ona tumaundu turia riu agatiga wira nona mundu ucio ni ajia gutuika dependent kwa andu angi na riu rege challenge rege tucemanagia nacio ni ta family kwa gukunyitirira bado no challenge tucemanagia nacio turakora murwaru every day guka treatment no gakora family matiri hamwe rege tucemanagia na challenges ta murwaru gakora ni arakorwo na area stigma kana ga segregate ni andu ari angi rege tondu ena bleeding kana toguo rege ruo rwero ena ruo gatwa mundu ucio ni atiga ahingiro ku muci na rege riu akora mundu ucio ni agereirio maundu mangi ta maundu mu mahabol utoro na kuria rege atoro makanitha-ini abe ahoero koguo ni tukoragwo na challenges nyingi no ithuĩ ta ataramu wa health nikio tugite rekei tuthomithie community na wage ga chance ona wathie handu ringi ta mathiko-ini uhiki-ini waheo ga chance ariririo horo uyu wa cancer na to cancer ya njira ya uciari asa cancer yothe wetera ndariri icio hau na ndina mani to ndanathie maundu-ini maingi event na korwo ngiaririria ndungiaga mundu ureka atia uragubuata akienda kumenya niki ki hau thank you ni tugucokereria ndagitari Catherine Orondo mwana Maureen hinda ritari kunene njitikirie murero wa Inoro TV twambe twikirie oro ringi ni tugukorwo tugicokereria thiini wa ikereka ritu ria muthia ria tabarira ya uge waku thie na mbere na kunyandikira angikorwo ndutumite kiuria giaku wina ndagika cigana ona cia gutuma kiuria kiu reke njikirie ndacoka Githomo nikio kindu kiria kia bata mwana agigwatira na nikio mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro okite na mubango wa Kiharu masomo bora program haria o murutwo wothe wa thukuru ya day school arirehaga ciringi 500 o tamu ciringi 500 na kaheagwo ranji na oho mubango uyu ni uriteithagiriria hari waki-ini wa irathi laboratories ona kugura mabuku ma guthomithia ciana citu rekei tuhe mwana o wothe kanya ga kwigwatira githomo tondu nikio muthingi muturire-ini nitunyorokie githomo na Ndindi Nyoro Maria tukuhaririirie Inoro miaraho pale mbele North ligiji ulikuja ukaenda kwa kanisa ACK ya Karangare mukareta furugu Minister Rukukuga Gachagua niwe urabangire ngui niguo aigwirwo tha aciari a thukuru wa muthingi wa Kangai kuruturira mwarimu munene ni kumagathikira bithi nene tuokira rucini tumakite muno ni gukora mundu angetwo akaigwo haha mutaro-ini kando ya barabara na borithi a Molo gwethana na aria maroragire mundurume umwe utuku wa gukio muthi muthenya wa kere tariki 27 mweri uyu wambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githiji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makenyita ugeni director Peter Kamau kuma The Hubland Limited directi ni awendia wa migunda ndukahitukwo ni directi ino ya mwanya Nagithe tonda mwiraga ndingetora oyaga rwimbo rwa thina hindi ciothe witikio wakwa he haria ndandite na tondo kwihoka Ngai ti kwihengesha riu niendemekanirie gikeno ungenda kuramukira tasikiza thimu-ini yaku hihinya *860*282# ririkana Inoro ni muciĩ wa aini
wothe. Angĩkorwo nĩ igani ndaigua ta ndaganda mwena ũyũ ciria ngari mutware thibitarĩ na mutware thibitarĩ ĩkũhota kũmenya mũrwaru ena kĩ ena stroke. Rĩu nĩ ũramenya mũirĩtu ũyũ wa gũkũ gwitũ rĩngĩ ona ũrĩa ndĩreciria thaa ici Savi nĩ indo ciake arabanga, we ũrona atĩa? Wa mbere no mũhaka wĩthomithie ta mũrĩmi ũmenye how to take care ya ngui ciaku, so nĩgetha brooding ĩyo ndũgakorwo ũrategemerwo mũndũ wa wĩra. Twacokereria na nĩ ngatho na nĩ ndagĩkwĩra hau kabere ũthiĩ na mbere na kũndũmĩra ciũria ciaku ciĩgemaine na mũrimũ ũyũ wa kansa ya njĩra ya ũciari arĩ mweri wa Januari, na nĩguo andũ maragĩthiĩ na mbere na gũthomithio ũhoro wĩgiĩ gũtigĩrĩra atĩ mũrimũ ũyũ nĩ wahuka kũngĩgakinya nĩ mwaka wa 2030. Atumia 3,000 magĩkua o mwaka nĩ ũndũ wa kansa ĩno, nĩ namba nene ya atumia, na angĩ 5,000 rĩngĩ o mwaka makanyitĩkana na mũrimũ ũyũ kwa rita rĩa mbere. Na tũgĩcokereria daktari, sijui sasa prevention measures kutokana na macho ya daktari. Yes. So ile nitaimiza watu tu wahakikishe kabla ya huu mwezi kuisha, kama kuna mtu hajafanya pap smear, screening is top on the list. We must screen. Yes. That is the only way tutapunguza hii saratani. Kwa hivyo kama kuna mama uko pale na uko between 25 to 49 years, ama uko na zile dalili, kama wanasema najikuna kuna frequent infections, wakuje hospitali tuweze kuangalia. Cha pili ni chanjo. Wasichana wa between 9 to 15 years. Wote tuwalete waweze kupata zile chanjo. Hizi njia mbili tukifanya, tutakuwa tumezuia saratani kabisa, na wale wako na pia ile ugonjwa ya saratani ya njia ya uzazi wasikufe moyo. Matibabu iko, they are going to get well. Yes. Ruguru heka ũndũ hau. Niĩ kwenda kuga atiriri mũndũ wothe rĩngĩ ũkoretwo agĩthondekwo infections ya gũkũ thĩ, rĩngĩ previous HPV infections, rĩngĩ no ũkorwo ũgĩthondekwo other infections, nĩ wega mũno gũkorwo ũgĩko follow up nĩgetha tondũ wĩ at risk ya gwĩka atĩ ya kũgĩa mũrimũ ũyũ wa cancer. Kaũndũ kangĩkorwo nĩ ũreka maũndũ ta smoking, alcohol usage, nĩ wega gũtigana nacio tondũ nĩ tũigaga hatĩka-inĩ mũno ya gũkorwo wĩna mũrimũ ũyũ wa cancer. Rĩngĩ mũndũ wĩna HIV infections bado no arĩ at risk ya gũkorwo akĩgĩa mũrimũ ũyũ wa cancer, koguo nĩ abatie gũko screening after every 3 year. Mũndũ ũngĩ nake ũkorwo wĩna cancer ũyũ ũngĩ yothe, thikũ ici nĩ tũramaka mũno tondũ ũrakora mũndũ ena cancer ta 2 kana 3 o mwĩrĩ-inĩ ũmwe. Koguo ũkorwo wĩna cancer ĩngĩ na ndũgatige gũthiĩ screening ya mũrimũ wa cervical cancer, kana rĩngĩ ũkorwo wanathondekwo mũrimũ ũcio wa cervical cancer, ndũkage gũthiĩ na mbere na gwĩka follow up. Na tafadhali ona warĩkia treatment ndũgathiĩ atĩ wĩikare mũciĩ oro ũguo. Make sure ndagĩtarĩ nĩ akũhe follow up na ndũkamaĩrĩrie, tondũ he andũ maroka after 5 years, rĩngĩ wakora mũndũ ũcio nĩ athondekirwo na rĩngĩ rĩu ka discharge kanini kanjia kuma, mũndũ ũcio akamaĩrĩria, rĩrĩa rĩngĩ wanjia gũturwo nĩ mahĩndĩ nĩyo mũndũ ũcio aroka haha. Rĩngĩ tokorwo nĩ ũhoro wa genetic, mũndũ nĩ abatie gũkorwo akĩmenyagĩrĩra, ũkorwo ũkĩmenyaga ĩkorwo kwanyu kana korwo na mũrimũ fulani wa cancer, ũgakorwo ũkĩhũga, kana ũgakorwo anytime nĩ ũrenda gwĩka atĩa gũkorwo ũkĩrorwo. Kaũndũ kau kangĩ nĩ ta exposure to radiations, ta ithuĩ aruti a wĩra arĩa tũrutaga wĩra mathibitarĩ-inĩ kana kũndũ kũngĩ kwĩna other rails, nĩ wega mũno mũndũ agakoragwo nĩ arekwo screening nĩgetha tondũ nĩ tũĩ those rays, especially the x-rays, the MRI, icio indo ciothe ka thibitarĩ no ikorwo igĩtũ expose over and over. Aya ningĩ okorwo nĩ to ũhoro wa age, nĩ wega gũkorwo tũkĩmenya ũguo ndagĩtarĩ aiga reproductive health, twakorwo tũ aggressive, nĩgetha twakorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ we wĩ hatĩka-inĩ ya gwĩka atĩa. Na ningĩ andũ arĩa mena partner aingĩ nĩ wega ona wĩ nao mũkahũthĩra mũbira, no ndagĩtarĩ nĩ atwĩra ndĩragirĩrĩria kũgĩa HPV, koguo mũndũ akorwo nĩ araruta maĩ gĩthimi-inĩ kĩmwe nĩ maigua hau mũno hau mũno gĩthima gĩkorwo gĩ kĩmwe. And if you have to go, if you have to go, no, you still stick there. Okay. Please, uliza daktari, can ano
hemorrhoids in men turn to be cancer? If not, how can it be treated? Wachira. Okay, hizo hemorrhoids itategemea kama ziko ndani ama ziko nje. Anaweza ona daktari either azipasue ama ampatie dawa kulingana na the size na kama vile ziko. Lazima akuje hospitali tumwangalie. Na hemorrhoids si saratani. Hazina seli za saratani, hapana. Okay. Yes. Nilienda hosi mara 3 but haikuisha, lakini haina uchungu unless niende haja gumu, inanikata, nasikia uchungu na pia damu. Akuje hospitali tumwangalie na akunywe maji kwa wingi na matunda, tutamadvise akikuja what to do. Yes. Haya, nimesikia akisema kutoka 25 years to 49 years waende check up. Kutoka miaka 50 haezi pata virus ya HPV? Anaweza pata, anaweza akapata. So wakuje for screening, sijasema pia wao wasiscreeniwe. They can come and especially kama ako na symptoms. Let me say that. So ni age gani ya ladies yenye wako in the high risk ya kupata hii HPV? Hii cancer? The age. The age gap, yes. I can say between 25 to 55 most of the time. Lakini hiyo si kusema wale wako beyond that hawezi pata, kwa sababu tumepata wanawake wakiwa wamefika menopause at 60s bado wakiwa nayo. Lakini ile highest population yao wako kwa reproductive age, hiyo between 25 to 49 50 hapo. Lakini wale wako zaidi ya hapo sana sana kama uko na symptoms. Hiyo bleeding, frequent infections, uchungu, kusikia uchungu wakati wa ndoa, vitu kama zile. Yeah. Haya, hello doctors. Mimi nauliza kama mtu ametolewa uterus na fallopian tubes anaweza pata kansa ya tumbo? Helen. Anaweza pata kansa ya tumbo? Ya tumbo, ameandika hivyo. Sasa si umetolewa uterus, kwa hivyo tumbo si bado uko nayo, kwa hivyo unaweza pata saratani ya tumbo. Yes. I'm 61. My private parts are getting browner every day. What is the problem? Brown. Unless yaseo ikuwe ni vitiligo wako nayo, I don't know. Unless sasa kuja hospitali tuangalie kila anamaanisha na brown. Maybe inaweza kuwa vitiligo or something else. Haya, ruguru tugithii uguo turikitie tondu na mathaa maitu me hakuhe guthira. Uhoro wigie cancer eno ya cervical kaingi ni turakora ringi gutire githomo kirathomithanio wega, na uguo uhoro wigie guthii makanitha-ini guthii gwika atia. Kwina a certain age makoretwo magithondeka kuhitukira nenda. Ndaigua kwina ndena kiria cirauma nako ndranunga riu handu ha guconoka agathie Google akagugu agathie chemist akagura dawa agoka agetura Dr. Google within uyu ni uguthira twathie na mbere ugu. Ingiuga atiriri, especially our young ages, nituramenya Dr. Google na ChatGPT tumatuite friends, no ingienda ku discourage tondu ino over the counter ugathie uka Google, Dr. Google of course ukuhe kire urenda kuigua. Na by the time uroka gwitu already okorwo wina murimu ucio wa cancer ni ukorwo theremire, koguo tuka discourage ona ithuĩ mwina makeme ona inyo mwina makeme tafadhali tutige kwenderia andu over the counter drugs, especially tukimenyaga ni kaundu sensitive. Sisitiza mundu ucio athi thibitari nigetha ahote guthurimwo na nigetha okorwo gwina gathina gagatangikirwo na ihenya, nigetha tuhote gukinyanira na mubango wa thirikari 9070 90 target by 2030. Hi daktaris, mimi niko na uvimbe kwa njia yangu ya uzazi. Period ikikuja inaisha hiyo uvimbe, period ikiisha inarudi. Shida inaweza kuwa nini kaibli? Akuja hospitali tuone hiyo uvimbe. Apimwe. Haya, niko HIV positive but niliwachana na sex. Bado niende yearly for screening? Yes. Yes, bora zile virusi ziko kwa mwili, sababu what happens wakati uko na HIV ina lower your immunity, na wakati immunity yako imeenda chini, chance ya seli zako kuanza kukua kupita kiasi iko juu. Kwa hivyo ni lazima afanye yearly screening bora kwa HIV positive, whether having sex or not. Yes. So kama unafanya hilo tendo, kama ufanyi lazima ufanywe screening. Unajua unaweza kuwa sahi ufanyi sex, lakini wakati umepata HPV sahi inaweza maliza miaka 10 before it manifest into cancer. That is the danger. Ukipata HPV leo haupati cancer leo. Wakati unapata HPV leo, kama mwili wako utaweza kuiondoa kwa sababu immunity yako iko sawa, utakuwa safe. Lakini kama mwili wako utashindwa kumalizana na ile HPV, itakaa tu pale na within the next
10 years to come unaweza ukapata. Kuna wengine hata unaweza pata umekaa na ile HPV hata 20 years before it manifest to cancer. Kwa hivyo usiseme ati sasa sifanyi tendo la ndoa. Kuna hiyo siku yenye ulifanya ukapata HPV na hatujui kama hiyo HPV ilitoka ama bado iko ndani. Yes. Mwingine anauliza hapa kama ni 9 years ama ni 15 years, which is the best age ya mtoto? 10 years. 10 years. 10 years is the best. So huyu wa 15 years. 15 years pia hakuja chanjo. Okay. Na ruguru no ndirakiona ciuria ni cithiete na mbere na kurio to njuriria ruguru uhoro wigie mundu ambia kuheo dawa abatie kuria atia abatie guikara atia nigetha murimu uyu umuthire. Thengiũ muno ni tugire treatment ya murwaru kana uri ubatie guikara. Idipendaga huri na murwaru kana murimu waku uri ukinyite. Tugire after wagia dawa ici ni hari dawa ringi mostly after wagia chemotherapy ni hari dawa tukuheaga cia guthi kuhurana na makari ma dawa iria. Na ningi tugire wathi muci uhoro wa kuria generally ni balanced diet, but of course dagitari ugu ataririe uhoro wa processed food reke ituige kando. Na ningi tugire atiriri murimu wa cancer ti dagitari peke yake ni andu aingi mokaga hamwe holistic care inga tugakorwo tugikate tugithi na mbere kana tukitariria murwaru uyu uri abatie gukorwo akiria. No niguo njugire bado o murwaru ni ari thafari yake. Hari mundu ina thina wa diabetes, hari mundu ina thina wa higo, koguo andu acio ndikuga no maria kindu kimwe. Na tugire murwaru ya kuria mucie tafadhali mundu ndakamuige kieheri ni ati kana wa muno ukanjia ati kwihitha asa areke andu a tumende na kia. However tugire horo wa kioro atuguthie kioro ringi after 3 days after agia dawa irio cia chemotherapy ni wega gufresh kioro kiu maita meri nigetha okoro hena dawa maita maingi yumagira mathugumo-ini nigetha dawa iyo gekatia igakorwo ni ya flash tondu tugire cancer ti kindu gia gukana muthenya umwe, it is over and over exposure. Na hai ni chari mimi period ikikuja na umangwa na cramps na pia side za nyuma kwa makalio. Atumie dawa za uchungu. Atumie dawa za uchungu, lakini kama itazidi akuja pige picha kwa sababu kunaweza kuwa na other causes zinasababisha. Mimi nilikuwa na cervical tearing, it's now 4 weeks na but bado sija heal na kuna clear discharge yenye inatoka. Cervical tearing, yes. Caused by what? Alikuwa amezaa tearing ni kuraruka. Cervix ilikuwa imeraruriwa na nini? Alikuwa amejifungua, alijua aje ama anamaanisha vaginal? Hapo hatujaweza kushika vizuri. Hajafafanua. Yes. Aki please niambie mtu wa 16 to 20 years anafaa ku take care aje please. 16 to 20 years. Daktari kwako. 15 to 20 years. What I will say, early exposure to sex is not good. Kwa hivyo mtu ako 16 to 20 years, mimi nitamuhimiza asome kwanza, maneno ya ngono aweke kando. Kama ako na uwezo pia 16 to 20 kama they have not started to be sexually active, wanaweza pia kuja wadungwe ile sindano. Na kama anaona kabisa ni lazima akuwe na mpenzi, akuwe na mpenzi mmoja. Na kama inawezekana atumie mpira pia. Mwingine akauliza kuna tuseme sijawahi kuwa na tendo la ndoa niko anauliza kama niko over 20 na sijawahi pata tendo la ndoa naweza chanjwa? Anaweza kuchanjwa, lakini kama amesema hajawahi kufanya sex, anaweza chanjwa. Okay. Juu hauja kuwa na ile exposure HPV anaweza pata. HPV msichana anadungwa mara ngapi? Mara moja. Okay. Mara moja kama ako HIV negative, kama ako HIV positive mara 2. Mimi tangu nigojeke HIV niko na miaka 8 na sinanga na haja ya bwanangu hata kidogo. Shida ni nini? Okay, kiule. Ayadona, pada maitre kule kina kina. Daktari, labda sasa advice yako kwa wasichana wa mama venye wanafaa kuishi kuhakikisha kwamba by 2030 we don't have the cervical cancer. So kama vile tulikuwa tumeongelelea mbeleni, tutarudia tu tena wafanye pap smear, hiyo ni screening.
wakuje wapate ile chanjo. Hiyo ni muhimu sana, especially wasichana wa miaka 10. Wale wanatumia pombe, kama unatumia pombe uache, kama unatumia sigara uache. Kama haujaanza usifikirie kuanza, kwa sababu pombe na sigara zinachangia saratani mingi, si njia ya kizazi peke yake. Ziko na madhara mingi sana kwa mwili wako. Ile kitu ingine ni kuzingatia vyakula ambavyo tunavyovitumia. Tujaribu vile tunavyoweza, tukule vyakula vizuri, tukunywe maji kwa wingi, tukunywe maboga kwa wingi, tupunguze processed foods, junk foods, masoda, hizo vitu tujaribu tuzipunguze sana. Ukiangalia our grandmothers wanakaa miaka 100 plus. If you look at their diet that they eat is a good diet. Na hakuna mtu amewasomesha. Lakini sasa sisi hapa Nairobi ukipata pesa kidogo, nataka ubombee hizi vitu kwa wingi, na ndio zitakuletea shida baadaye. Yale maisha unakaa sahi yatategemea afya yako ya kesho. Yes. Na Ruguru ndiwe ugiongerera ki hau horo igi mikarire nigetha gutigirira ati mirimu ona to cancer ya cervical mikarire ya thiko ici ni irarehe maundu maingi muno. Ingiongerera njuge atiriri mundu wothe ungiri thibitari uthondekwo itari ya mbere na ria keri, tafadhali etha handu hangi uthondekwo kana witie rifaro kana wira ndagitari muthurime kaundu kau muno. Dalili ciothe ringi ta kunyihia kilo utai na sababu, kuremwo ni kuria kana ringi kuremwo ni kumeria, ringi kufunja thakame, kana ringi ugakora ni urariwo ni mutwe muno. Ciana citu ugakora ringi mena fever makiria. Ni wega muno kuna ndagitari, na wona ndurateithikira hari uri, tafadhali murwaru ena right ya guthondekerwo o haria hangi. Undu ucio ngejoke njugi atiriri, cervical cancer ni preventable. Na undu wa keri, it is the most favorable cancer. Tutirauga ati ni njega, no, it's the most favorable cancer that area ege detect tena no yake atia no ihone. Haya, sekunde 30 tukimalizia. Maswali ni mingi, hatuwezi maliza kwa leo. Maswali ni mingi kabisa. 30 daktari. Sawa, so tukimalizia, kwa yule anaweza kuwa ameingia kama bado tunaendelea na show, kwa majina naitwa Catherine Chalo. Mimi ni mtaalamu wa saratani ama clinician, nimespecialize na oncology and palliative care. Nafanya kazi pale Nairobi Outpatient Gulf Hospitals. Pale Githurai 45 niko pale, kinitembelea pale utanipata pale. Na it's not only about cancer peke yake tunafanya pale. Wasichana wakuje tuwadunge sindano, na wamama pia tuwa screen, but we also have maternity services, we have outpatient services, lab services and other services in general. Rogoro secondary kibirogo etatu tona Kate hariria wega. Otogo njugire jitago Mori Ndogoro ndutagira kuria KU Referral Hospital, no nie ni ngoragwo na repair home based care. Ukorwo na murwaru ungienda tumuone kuria na mucie, no tukene muno gukorwo twi nawe, na ni go take chance no kugeithia my family, my mom Mary Ruguru ekuria Embu, na murata wakwa MC wa kuria Murera Moses Gatha, muigo muri arathime. Reke itweke screening, early detection, good prognosis. Thank you. Thank you muno Ruguru, thank you muno Charo ni undu wa ihinda rianyu guku gwa Inoro TV. Githomo giki ngwiciria andu mathie na mbere na gwetha uge na umenyo. Tugukinya hau tabarira ya uge waku muthenya wa umuthi muriri wa Inoro TV, ngakena ni undu wa uria watwarana hamwe na ithue. Ciuria ni nyingi muno makiria, no ndugakiriganirwo wira witu ni guguthomithia na gukumenyithia uria maundu magiikarite. Ndirona Kate Muthoni ni haririe wega na undu wa mohoro ma Inoro miaraho, na ningi ukiririkane uge waku uthiaga kuma muthenya wa mwambiririo nginyagia muthenya wa gatano kwambiriria thaa 5 rucio mugagikorwo na mucoki oro ndumwe na Wambui. Nie ndaumira njitagwo Gicimo Joseph, ugie na muthenya murathime.